Короче, я живой достор. Bir sürü var da. Bir sürü koşma var. Can satın aldım. Bunlar İngiliz'den kızıl sarı geçiyor. İngiliz. Çeçil getiriyorum ben. Minge gücü sorun aldım. Anam köyden gelip biraz kötü mantığı. Tavalarım gelgen karşı oldu. Özüm cağız geçmey adam. Jardan beğendiğini olsa жазыла деп тамашаны. Көрсө өзүм жагыз ичпей атам, товарлар келген, өтө каршы болду. Ошондуктан жоголуп кеттим. Жоголуп туруп жоголуп кетпейин деп бүгүн видео тарттым. Так что силер менен и да көрсетиң дагы товар жөнөтөм. Товар